Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ban pen iya genuk sa ka babha shi ki wepat shnong, ki pat ba nong shnong jong shnong mission compound Shillong, haka kandai teruk jembang arjar arpho, kila pedang burom ki arngut ki doktor, bat ya wei nong trei jong ka Bethany Hospital Shillong, ki belawan pai no shilayeng ban yang kendu ila ki bait ki bathon, hadian ba kila pendap ya ka jing sumari ladi. Ya kini ki arngut ki doktor beletip kerteng kum doktor kintiu langsan miet, bat yo ba ya nyu kor langsan miet, la pedang burom, haka ba ki nong kit kam shnong bat ki bahyang asam, kila ai ka jing thap kti bat ka jing ai sentiu shi kini ki laingon. Hashwa bikin yo kejat ah belau yeng, kina penyak shnong kila bu ru ka jing duai nam ta kini ki laingon, ba kini yo ya ka met ka bakoj bakhya, ba kin do pila ban syakri hampa ya ki imlang salang, ha ki sngi ki bandang wan. Nangin berpau gini, kita ngisu dan mu kok wilayah pulang ni, tak banyak dia kota nyusi, mu, dari ngisu beli lagi sih, ngisu kimen mas nong lu, mu, inspire pengidah nong kat kamu. Yang kiro ni ay populasi pun education sampai lalu kasih gaban kom kamtam lalu am bak senong bak dia sila pun lah penting kena bangingin don ka condition bagian waktu hidup ini bisa bang jelek tes korok ni kontak batin populasi pun boleh rapi ramajan mau dibikin yang kasih kayak korok pembong play untuk kasih banyak kerja ke barat.